بله بینران دی وزارت درve امریکا افراپورا بلاف کریه طبعا او باش چاودری راوشه دی که بتایبتی لروشالات نابین ترکیه طبعا لسوریه کم بیجین لسوریه هون دزانن پشتی احداث 2011 و کود بیجین شوراشا گلین سوری به دهان گروپین چکدارن تونتراوین رادیکال دروز بونه به دهان ولاتین دنیا او خلق حزدک شربک قصد سوریه کرنه ولاتین در درجی بگمان او وکی ملیسین خوا قبول کرنه تایبەتیژی وڵاتی نەقلیمی زلهێ سەکەن بەحسی ئیرانی و تورکیەژی بکەن لێ پەرسەمەل سەر تورکیەژی بەرکو وەزارەتە دەرفەی ئەمریکا بەحسەڤەیەکی دیکە مژارە سولتان مراد مژارە جەبهەت النوسرا gelek گروپên dune têgotin taban têgotin ku Tirkiye van texziye dike tefîl dike bi kartîne di gur berjewendiyên xwe li Libyê şarpê dike li Sûriyê şarpê dike ve mijara serêkaniyê girêsî Efrînê heta dawiyê cenk sakînc şarezad pirsên Rojhilatê Navîn Emerîka دقلمية أو طبعا لواشنطن دقلمية أي جنك دما تباش به وزارة درب أمريكا بحثي تركيا دكا بو يكم جارة باوي كأشكرا دبيجة تركيا بشتفانيا بيقومان چكدارن سلطان مراد دكا سلطان مراد جيكا و جروبا كچكدارية دنابا تبليهفين سوريا دا باندورياوي هي يا چكداري قالوا في بيام وزارة درب أمريكا تشاد خويني اوجی شانازیک وزارت دربی امریکا تشتکی بکاری که وساکر بو سوریا لبلی هم زنیم و کریارک نبو اجبر تفهم ایدئولوژیک پات بکرن کل دیجی زارو کن چک داربه سبارت به وی داخویانی و به وی lisتی ودگرده و با پیوندین هستیار نافبر امریکا و ترکیه ده و پیامک تندروا پیامک تجی پیامندیه پیام سیاسی بو انقره و دیارده که تکیلی نافبر انقره و امریکا ترکیه و امریکا پیش و نچونه پشتی اردوغان و بایدن هفدیتن للوتکیا ناتوی ده چونکه اگر پیوندین ترکیه و امریکا باش با قرارك وصا ندهات گرتن و قرارك وصا به شکلی جی ندهات داخویانی کرن بله طبعا توزانی گلک جاران چاودرین سیاسی به چپامنی به کمکا آلیین دج به ترکیه به گلک جاران ترکیه تومت باردکن به وی که آلیکاریا گروپین تندروین دنوا سوریه دادکن حتی سادات پیکر او مافیاگری ترکیه کوچوی درو د صلات ترکیه تومت باردکه به وی که کوچکان بوون گروپین چکدارن تندرول سوریه دشینه طبعا هر کس یک دزانه او بابی لگلک دفرین سوری دروز بویه لتایبەتی شارع عفرینی و سەرێکانیە ور ئەو گروپên çekdarên girêdayî opozîsyona Sûrî cena heywanî çekdarî di navda Sultan Murad gelek cena din hebûye Tirkiye texziya wan dike heta tometbar dike ku bu Libyê jî dişîne şerî bi van dike li hel ariyekî kewata ev ne ramanaveyekê ye tek ceng ku fi'len perdel ser vê alîkariya Tirkiye bu van gropên çekdar hediyeyê dî bihête ladan راست کسی وقتی صدات پکر جفتش آشکار کردن و خلق جی پیت زانین یعنی وقتی جناب تشریف فرموی هر کسی پیت زانی که تشتیت وساط تیک کردن نکتنی زارو کن چکدار لویدری هنو منظمات رخصتین گلتی تندروین جالی ترکیه و تینا پشکری کردن لیبلی مهم اف چند بوچی حتی نهاتیه گوتن اف چند بوچی حتی نها جالی امریکا و نهاتی اشکره کردن چونکه اگر ام دزانینه حکومت امریکا شده دزاند که افتش رو داد و اگر سرات پکر دزاند دیار سیاهی شده دزاند که چکت ترکیه بر به منظمین رخصتن تندروین و چه سوریه طایبتی القاعده اینجا افتش دیسا ودگره صحای سیاسی اگر كريزك قيرانك سياسي نبي حكومتك قرارك وصل تنرول دجي حكومتك دي ورناقرة چونك بيوندين قالكي حستيارنا بين تركيا وامريكا هنا يبر هند وكمن سنة هذا جي قلت بقناعة من نتني رامانك مروفية كوج علي حكومة امريكا هاتيه آجوتن ده همان دمیده به پیام سیاسیین گلکی کرد هدنه بله کاجن طبعا توزانی امریکا هایداری همو تشتکی لروشالات نویم تایبتی جی لسوریه
کیش گروپان گریده کیش ولاتیه کیش ولات تغذیه فلان گروپی دیگه کیش گروپ گریده فلان گروپی آگه داره ليه اجا من بحثي جبينا ما هذا بازبوي كان لبروكسل هم دنا بين اردوغان او سروكي فرنسا جي بحثي مجارة ليبيا تا كرن كو بيوستا تشك دارين كل ليبيا هنا اوين وقعود بيجا مرتزقه لليبيا بين درخصن هم امريكا جي بيجو مانتي جوتن كو خلف الكوارث بحثان برسندن كرنا اوين كو تركيا برو فاجي جوتيا وهو جوتيا كواتا دبي چارچوبي دا دوي توقيت دا اف بيما وزارة درفه امريكا بو تركيا گلو تو چاد بيني و گوارتن ويدا ويري برفكي و تايبتي جي روشا سوریه پیوندین امریکا و ترکیه باور ناکەم چ کاریگەریەک سەر سیاسەتە دەرەوەی تورکیا بکە تایبەتی لە سوریا چونکە ئەو ئیستثمارە ئەو بەرهەمهێنانێک و تورکیە لە سووریا کردە بە ئاسایی بە هیسانی نایەتە ڤەگەڕاندن ji ber ku Tirkiya berjewendiyên gelekî kûr û berjewendiyên gelekî stratejîk li Sûriya heye û neşê derkevin li heman katê de ihtimal e li Libya hindek tişt biguherin ji ber ku Tirkiya li jêr zextê her Amerîka û Rusya pêk veye û ne tenê Amerîka û istismarên ku Tirkiya li Libyayê kir ew mesker û serbazên ku li wê derê niştecî kir wekû Sûriya mezin nîne berhindê ev ihtimalê de ye مثلا لیبیای دیسا ودگره مثلا بحراسپی اگر ده لروشلات بحراسپی هندک رودان دروز بن اوجل لگور برجواندین ترکیا به ترکیا دکارج لیبیایی درکه لیبر او مثلا تأثیر که کاریگری که وصل مظن سیاست ترکیا لسوریا ناکه چونکه ترکیا جزانه اول نجبر چکدار کرنا زاروکانه گلک گروپن دن هنه زاروکان چکدار بکن و او گروپ هندک وان گروپ هوال بند امریکانه جی لیبلی اول جبر قیرانه که سیاسیه قیرانه که دیپلوماسیه طبعا قاوجنگه گرم بحثی ده سالات نهایی کوچ کاسپی بکنه برید ما گارک نها ایکش برپسین بلندن کوچ کاسپی تایبتیجی لجباتا او لکاریانه توی امریکا مجلس امن القومی امریکی تو زانی تایبتیجی لروشاوای کردستان باندوریای هبو یگل جرای بخو دمکو استیفا کری سردم ترامپ بحث حتی بحث پیوندین ترکیه و که ما گورد گوتی دیگل داعش دکرن کواتا هاتنا پیش یوان برپرسان تو نبینی گلو و پیتر ویل هم بر ترکیه بوستن و تری ملفین ساخن و هسکارن ترکیه تایبتیجی لسوریه علاقات و آلیکاریای به هند گروپین چکدار بازرینن و باندوریه و دیچه بگلو سرارده بله مسوگر کارگریا وان کسان که ناب حکومت دیدنه گلکن و هر ایک جوانجی خود هیویا هفدیتنا نابرا اردوان و بایدن کرن حتی مهاچوی بروکسل هل وست که گلکی تندروین لدیجی ترکیه هیا سلوک بایدن بگره حتی هر کارمندکی کود سیاست امریکا کارگریه وی هبت حتی نها بری کو بایدن و اردوان هف ببینن و بری کو پیام اردوان بگهیتا واشنگتن آنگو ام بیجن بری کو شانسه کی بیتا داین بو انقره دا کو پیامه کی بگهیتا واشنگتن پیامه که ایرینی بگهیتا واشنگتن هلوستی تندروین تنی وکو رامان وکو حذر دجی سریوان دامالی وک نبون کریار دیاره ورده دبنا کریار جی دیاره ورده دبنا پراکتیس دیجی برهنده هم شین بیجن دهاتیا نزدیکته سزاین دنجی گلکی ممکنن به تایبتی وکو جناب تجی فرموی اف تشتین کو سرات پکر د ویدیوی خود بحثی کر و بحثا کارسازه کی کرد ترکیه دکه سازگین باران کورتماز کوپاره حکومت امریکا دزیه به ریکا پیشگیری حکومت انقره دی ببته مجارک گلکی هستیار و گلکی مزن هر وها قیرانا حلق بانک ناوبر ترکیه و امریکا ده هر بردوامه در هند اف همو تشت هات بون جمداندن حتی اردوان و بایدن هف ببینن و آیا هر دو حکومت بگینه قناعت کی بگینه ولی طبعا قاجنگ تات پایین کو جبینا بین اردوغان و بایدن بروكسل تقریبا ساعت و نیف بعد 2 ساعت به لیت گوت نیف ساعت در باز کرد طبعا نیف ساعت ترجمه جیتود گل دابه ترجمه تردوالیان
دبه ده دقه نوصل دبه ده دقه بله. كم ترزيدتر كواتز فان ده دقه دان افهموا ملفين جرمه كنت قلت افهموا برزجريك وافهموا برزجريك جلك المعقد نابيرا بيوندين انقره وواشنطن دا دبه يعني تيرانا كربه كواتا ايكش برزجريك سريكين كو بيوندين تركيا وامريكا تك بيتشم جارا باكورو روشالاتا سوريا ده صلاتا كرديه لروشاوا كردستان كواتا گلو چارچوبه وان گوهرتون و گوهرتنان دا چارچوبه ده صلاتا بايدن دا دروش چاد بینی مستقبل دوری تو چاد بینی وكو جناب التاشي قوتي تيريناكت وانتشتا بيتا قوتن عادة هفديتنن دبلوماسي جي بري هفديتنا قلت هفديتنن دنشيت بن جير البي النافبرا كارمندن بشكل نزمتر ديارة او هفديتنن نافبرا كارمندن امريكا ودبلوماتن امريكا وتركيا جي سرينكتن وبرهند كومبونا جوینا اردوغان و بایدن جی گلکی کرد بو خطری لسر روجاوای کردستان لسر باکور سوریا هشت بلروامه دویت کرد خو نخابینن کو حکومت بایدن و هر لگل کردان به چون که دیجی ترکیه اکتره کی گلکی بهیزه لنافچه ده دوی مرو حسابی بو کرد و هر وها امریکا بریکو دما ترامپ تا هنده قرارت دیجی کردان ده هاتن گرفتن وکو بکشانا سربازین امریکی جی روجاوای کردستانی لیبری ترامپ سمبولکی نفرتی بول امریکا سمبولکی نفرتی بول اوروپا هر تشتک ترامپ کروا خلق لدیجی رادو واستیان میدیا و دولتين دور بال ديجي هذا وستيان ليه بايدن نفس سمبولي نفرتي اگر سباهي بايدن قرارك همان شيء وي بدات سباهي بايدن قرارك بدات كو پارچه روجاوای کردستانی بهرت بو رژیم سوریا یان بو ترکیه چون که سمبول نفرتی نینه رياكسيونات وصل مظن هالوستي وصل مظن ديجي امريكا نامه خطريه لسر روجاوای کردستانی هر بر دوامه پیوندین ناظر امریکا و روجاوای کردستانی کور نین نکفن نقدیمن ده هر دم هستیار بن و هر وها پیوندین کرد و امریکا نابد به پیوندین کرد ترکیه و امریکا و بتگریدان ترکیه اکتوری کی گله کی گرنگه افرو بیناویل گل امریکا خراب سباهی ده باش بد هنگی ده بته فرمانه کرده بله کاک جنگ طبعا بپرسه کی گله کی قوله و کتا گودی ترکیه اکتوری کی گرنگی دفریه ترکیه خودی پیگه کی استراتژیکه قارن افریقا گل اوروبا دی گل آسیا به هفرا گرید ده امی پیتر بحثا بپرسه کنده دم داتی دا برس جنگ ساکنیچ شارزا ده پرسین روشالات ناوین دا لواشنطن لامریکا دیل مبوی از بوارم لجمتن ها ایواریه لجمجی الناسبیه ایوار باش ایوار باش در جوان